Nyithindo ariyo wito ngimagi e kar goyo abal Manyali e kaunti ma Mombasa. Kaluwore kod ote mar anyuola, ne gichopo kuno kaka jolimbe nyoro kendo ne giyudo ote e thuolo machuok ni nyithindgi ariyo ma johigni 13 kod 7 nolwar e pi kendo tho. Giwacho ni onge arita makare e alworano kaachiel kod gik mareso ngima e masira ma kamago. Komishona ma kaunti ma Mombasa, Mohamed Nur, owacho ni apisa mag arita kwe osechako nonro kendo ng'iyo gino manokelo tho nyithindogo. Ni mambo ambayo imetumiza sana kwa kweli, kwa sababu sisi watu wa pwani ile mahali tunajua, na watu wanakuja holiday ni huku pwani, na pwani ile raha watu wanakujia ni hiyo swimming pool, hiyo bahari, hiyo everything. Hiyo yote inatakana ikuwe na precautions, na kila swimming pool inahitaji watu ambao wanahusika na kuangalia hali ya watoto. Tumepoteza wasichana wawili wengine. Je, kesho itaendelea ama itasimama? Tunataka sheria ichukuliwe kabisa, hatua kabisa ichukuliwe. The county government to inspect each and every construction going on within the county, basically, because this is just a rampant issue which keeps on repeating on itself, especially at what's called Buxton Point. We lost a child, and here right now we are losing 2 children. In a swimming pool must have a lifeguard. Lazima kuwe na safety procedure, kwa sababu wengine hata hiyo maandishi wanaandika hapo mtu hawezi ona, wengine mtu hata na macho hawezi ya kusoma hiyo maandishi. So ni jukumu la hiyo apartment kuona kwamba all apartments Mombasa kuweka safety measures.